Nangidulinam iti kalugong ko, Mauricio. Di mo makita aya, tinaibitin iti ridaw, bakit? Ay nawaw, asino nga min tinangibaga nga ibitin mo ijay? Tagkaiwaramat nga men. Sa dino aya ti papanam. Ag general cleaning kami ita. Asino ti kadwam? Danana Luisa. Mapanak ta isupay mo ti itad da atangdan ko. Naladaw kan samot tayo. Agalas 9. Mabalin pa'y data. Sakto nga alas 9, adda akon iti meeting place mi. Pag general cleaningan nyo aya, jelay bakit? Mangrugi kami iti ayanda kagawad ising, aging ga iti batog tayo. Ala. Agawaam nga rudan ti agrubwat. Tani, nakababayin ba't ka iti kaduam no maladaw ka? Ado kayo magaya man, Nana Luisa. Nalawa pa yan tinadalusan nyo. Apay nga men, analadaw ka. Naladawak tumot ang nakariing, Nana. Ay nawaw, imbagakmat kan ka ti schedule ti general cleaning tayo. Pasensya kayo, Nana. Insurat yo ka di tinagan ko iti attendance sheet. Awan pa'y mo ti inruarda. Ag-attendance tayo laag, numalpas ti aramiden tayo. Nasaya at mat nga rod no kasta. Irwar mau no, dati kumpay mo dita, tatulungan na kamay. Adupay ti maruutan. Sa kulaang tinalak, Nana. Ay nawaw, naladaw ka lang arudan, awampay kumpay mau. Awan extra yo dita, Nana. Ada extra ni Maricel. Saludsudam no awampay tinang bulaw. Kumusta mo't nga idagiti taraken ko apo sa ijay balay? Ay nawaw, awan ti rumbang pagdanagan yo, tadamot ni Tata Simon anang ibilinan tayo. Agawid tayo matlang inton bigat. Iso nga enjoyin nyo kay di bakasyon nyo. Amagando nalipatan ni tatam at pinakan. Ni nanang mat. I-text ko inton madamdama. Dagiti mulak aparyakan sa yuti nga ta. Sinibugan na nga ta. Saanen amasapul amasibugan dayjay. Tamatutudo iti lugar tayo itananang. Sa bagay mo't kit di Ag-relax kayo kit di. Enjoyin nyo ti ag-beach. Saan kat adagiti taraken kun mula yu ti sangkadamag yu. Ay nawaw, pinarot mo mataparyaken sa yu ti amola ni Mari Esther si Kajelay. When atap no nadalos akitain ti aglawlaw, Nana. Apay matpiman nga inraman mo ti mula iti arubayan dangay. Kas nakunak itayan, tapno nadalos ti aglawlaw, Nana. Ay naapo ka. Sikat ti makaam mo nga agpalawag no sa pulon dagiti akin mula. Wen, sakto ti makaam mo. Ibagak to anag general cleaning tayo. Ay, makaunget tukit di dayjay. Sapay day ta ti pangalalaan na itinateng no daduma. Iso nga rod a general cleaning. Madalusan amin anay wara. Ngam awan matibilin ni Kapitan nga agraman nateng amula iti arubayan ket madalusan. Inraman ko na. Narigat mo't no isupay laang tilislisyak. Na, insupot mo mataugot ti sayuti kan bulong ti pareya. Iyawid ko, Nana. Sayang mo't. Sapay naglalang to. Sayang no maibasura laang. Ay nawaw. Isumat lagayam nga inraman mo a pinarawt. Plano matgayam nga iyawid. Saan Di ka man naglibak. Madlaw mat. Ninanamot. Pangit matlaang nga rod akit kitaan no adda ti mabati aparyakan sayo ti iti batog da, Nana Esther. No agreklamo dangay. Sapay private property mat tinakay mulaan na. Saan nga agreklamo dagita, Nana? Ay sikat ti makaamong agpalawag kadakwada. Diyak kayat ti may ramraman dita. Syakmat nga min. Asino tinang ibaga ang mairaman kayo aya, Nana? Awan mo. Adda inyawid ko anateng lakay. Addan si daun ta. Ay nawaw, naglalang tabulong ti paryaken ugot ti sayutay. Nangalaam ngay dita. Itinagdalusan mi. Agure ka. Naitan samat di paryaken sayutay amula ni Nana Esther. Wen, isong agpaiso. Ay nawaw, agar aramid kamot bakit? Apay mo't nga inaraman mo pinarot ti mula ti kaaruba. Wen ata general cleaning nga rod, di kat nagalas akitaan no adda pa'y mabati. Iso pinarot ko amin nun Saan mo't aruot da ita?
Gabuta awan tao iti balay da, kastamot tan tinaramid mo. General cleaning lakay. General cleaning. General cleaning taropam. Ti ibagam kit de. Talaga anak kurso na da am tamula da. Magsagana ka, ta sigurado abiro kanta day tano agawid da. Sida day ta siksika. Jakla mairusok tag sida ti tinakaw. Agimpaki kayo, tagawid tayo, nanang. Nalpasen nakaimpaki ak itaypay. Talaga magagaran kayo ang makakita kadagiti taraken ken mulayo. Ket dual daw lang matadiyo nakita. Isumot nga mintiliw-liwa kanakaw. Anya ti pagluganan tayo ngay. Ag-tricycle tayo, nanang. Aglugan tayo to ije terminal. Agawa am nga rod ti agimpakay. Tatalaga ang makaaw-awi da kaon. Wan, mala, panawan kayo pa'y nga rod biit nang. Agimpake ako, tapno makaawid tayon. Ay nawaw, nadalus mo't ti paraangan na nakaw. Wan nga agpaiso. Diyak mo't makita ti paryakan sayo ti amula yun, nanang. Sino mo't nga tatinang takaw iti mula. Dua nga aldaw laeng asa anak anagawid. Ita, mapukpukaw mo't Kasaritak to dagiti karuba, nanang. Siya kung ti makisarita, itamot laeng anak kaw. Agin na kayo pa'y kit di, nanang. Dagiti mulak nga road, anak kaw. Mapukpukaw damutan. Mano abulan nga inay ay wanak dagijay. Sa ita, takawon dalaang. Ay saan amabalin ti kastoy amapaspasama kanak kaw. Ag-relax kayo laeng, nanang. No pudno man at tinakaw da. Maduktalan tay tulata no asino tinagtakaw. Saan kay ka di abisi, Nana Luisa? Kaya't kayo kumakasarita. Anya ti masapul mo, basang. Amangan no nakita yo, no asino tinagparot itimula ni nanang. Mapukpukaw nga minkat. Tika di sayutay, kan parya ti dakdakamatam nakaw. Win nana, sapsapulan nga min ni nanang. Inayaywanan na piman, jemula na iti manuabulan. Ti kaaruba yaw ti pagsaludsudam nakaw. Asino a kaaruba, nana? Ni Jelay. Amo na ti sungbat ti saludsud yaw. Nag-general cleaning kami nga medi di awan kayaw. No kasta, pinarot na, nana? Diyak kumakayat ti makibiyang. Pinarot na, tapangit ka na wakit kitaan. Ay nawaw, apay mat, arubayan mi mat tinangimulaan ni nanang. Ay, jak mo iti dayjay ajelay. Mas dawak matlaang idi nakitak. Iniawid na paikit di Siguradaw asindada dayjay. Anya? Kumusta ngayon nakaw? Anya timbaga ni Nanam Luisa. Ni Mari Jelay tinangparot iti mulam, nanang. Anya? Idi nag-general cleaning da, inraman na kano apinarot. Saan lang nga day ta, Iniyawid na pa'y. Ay, no kasta. Saanan ang maisubli pa'y timulak ang mapukpukaw. Saanan ananang tapinarot damat gaya man. Saan mo't aruot dayjay? Panagkunak tat kinurso na daan na timulay yung nanang. Naglalang to ngamin. Ibagam iti dayjay ajelay. Sukatan na timulak at inakaw na. Nasken asukatan na. Tano saan, agapa kami at talaga. Ay, nanang. Siya kung timapan makisarita kadakwada. Ang mga nuan niya pa'y timapasamak kada kayo no da kayo timapan. Mabalin nga agsarita ta, Mari Jelay. Si kamot gayam, Clarita. Anya ti masapol mo. Si kakanumat tinangtakaw itimula ni nanang. Jay pariyakan sayo te kade. Apay mat apinarot mo, kat ammo mat amula dayjay. Pinarot ko atap no saan nga isupay apasal salidita. Nag-general cleaning kami ngamin. Saan adakes no ag-general cleaning kayo? Punay kamatan? Iti kasta nga inaramid mo, Mare. Agraman mula iti arubayan, nakidalus mo pa'y. Makaungat ni nanang iti inaramid mo kadagiti mula na. Kasta talaga, Mare. Damag ko kanukat inyawid mo pa'y. Ha? Amok asindayo dayjay.
Awan mo't makita abulong ti parya kan sayo ti kadagiti ruot ana ornong. Ti kayat mi ita, sukatam no anya ti pinarot mo. Tano saan? Ipulong ka ni kapitan. Sana may parbuntikas na ngay naramid mo. Ni, madi amare, ong tanaklakit din ni kapitan. No di mo kayat adumanon ka ni kapitan ti naramid mo, sukatam ti mula pinarot mo. Kahit nakasarita matlaang ka day-day-jay ajelay. Wen nanang, Anya ngay ti kunana. ididamo, medyo agpatangken. Rasonan na tinaramid na apanang parot kadagiti mulayo. Ngam idi kunak nga iyuman ko kani kapitan tinaramid na, kasla nagbuteng mat. Nasayat mat nga raw no nagbutang. Barang sukatan na dagiti pinarot na nga imulak. Ay, sayang mat dagijay. Wen nanang, imbagak mat asukatan na. No anya ngamin at inaknakan na. Tapati dagiti mulak kat pinarot na. Saan batan aparte ti kalsada alininisan dati arubayan tayaw. Dayta nga rudkat nanang. Mabalin ang naglulukwan na pinarot. Diyan mo, no adda nga takapal na. Wano talaga ang nagintirisan na lang dagiti mulayo. Amangan kunak no adda amom apangalaan iti similya ti sayote lakay. An-anuam ti similya ti sayote? Ipasukat da nga rod ti paryakan sayote ang pinarot ko. Daytan ti ibagbagakken ka. Tulungan na kumaa. No saan ko kano amasukatan kat dumanon ken kapitan ti naramid ko. Padasam ti agsaludsod ka iti kalugaran tayo. Dagita addamulan asayote. Amangan no adda similyada. Anusam asukatan ta si kamot piman ti nagkamali. Igatangan naktumot laang iti parya no agpasentro ka. No apay nga na pinarot mo ti mulad ha. Kung nagtumot kan ka idi, sa pulan ni Nana Esther dagita. Dahita nga rod lakay. Sapay narigat ti agpatubo. Ay kat anusam tapno masukatan ti tinakaw mo. Sino nga min tinangibaga aparutam agraman mulat ti karuba? Anya ta imulmulam, Jelay. Parya nana. An-anuam, Sukatak kano ti mula da pinarot ko. anya. Sapay ang parigat mat nga rod at tumubo ti parya nana. Anya nga tati aramidak. Ang mga no umay manin ni Marie Clarita, wano ni Nana Esther kat awan ti maitid ko. Amangan no kurang ti sibug ti similyam, iso asaan nagtubaw. Doang nga aldawon asaan ana sibugan nana. Ay, nawaw ka. Sibugan mo nga minatap no saan ang mamagaan. O sige, kasta ti aramidak nana. Barang agtubo matan. Inaramid kun ti amin. Nga madimot ti tubo ti pariya lakay. Gumatang ka manan iti similya, tagmula ka iti baro. Ay wanambot nga min anay baga. Ay, una yun ti kastoy ay. Agaramid ka iti parikot. Sa ita, agreklamo ka akasta. Tulungan nakman lakay. Tulungan nak tapno malpasan. Tapno masukatakon ti sayuti kan pariyada. Bisi ak bakit? Kabaalam na ita. Tutukam ngamin. Sana basta imulam kat baybay amon. Ay, una yun ti kastoy. Anong sang ngamin Si kamot lang takimbasol no apay nga agparparikot ka ita. No anya ngamin tinaknakan mo anang parot ka dagiti mula. Lakay. Agyaman ka pa ikit diya, ta saan da ka ngayon darom. Agyaman ka, ta impasukat dalaang iti mula mo't laang. No daduma lang, siguro ang mga numilultada kan. At dapat siguro ti isukat di Jelay itimulak a pinarot na anak kao. Nag-text itay nanang. Ada ka nun nagtubo ka dagiti similya nga imbunubon na. Ngam babasit dapay. Urayan tinapatag. Adda. Alaam, tapno adda manan ti maimula iti arubayan na nakaw. Wan nanang. Ibagak to, taumay na itulod dito'y balay. Wan nas ka nasukatan na dagijay. Apay ngamin anapan na pinaraw. Sapay naglalang to dagiti mulak. Di kay madanagan nanang. Sigurado asukatan na ti mulayo. Mabuteng day jay, no agpulong tayo kan ni kapitan. Ay wan talaga nga ibagakin ni kapitan no saan nasukatan.
No di na kumangamin pinarawt, di awan kumamot ti parikot na ita. Gunggo na Ala, bayan yun, nanang. Tinapatag ita kat sukatan na. Mula lang day dyan, nanang. Mabalin ang masukatan. Panagkunam lakay, mabalin ka di daytan? Mayat mo't titubo dagiti similya. Mabalinon dayta. Itulod ko nga rudin iti ayan dainton madamdama, tapno malpason. Wala. Itulod mo, tapno saan da nga isingir-singirkin ka. Ay, no amuklaang akas to'y karigat. Narigat at talaga no di mo amot yar aramidem. Naimbaglaang ang tadda ka lakay. Sobrang samot, tasidlings mo. Wen, sobra talaga. Imulak ti sobra iti arubayan tayo lakay. Tapno saan kun apaginteresan ti mula ti sabali a tao. Kasta, agmula ka mo, tapno adda apitam. Saan kat aday ta mula ti sabali a tao, ti mapanmutak, takawin. Ay, nawaw! No ammom abasol mo, agpakumbaba ka. Aramidem ti maiparbang, tapno masulbar adagos ti parikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada kamot gayam, Marisandra. Wan, ada papeles nga ilakad ko para iti sari-sari store ko. Naladaw ka nagpila ita. Okay lang. Ngamin, iti priority lane ti pagpilaa. Oh, mabalin ka diti kasjay? Mabalin nung masikog kakas kanyak. Ha? Nukasta, masikog kagayam. Wan, mala, panawan kan. Iti sango ti pagpilaak, ta priority kami. O sige, Ano usam ti agpila iti pila, dagiti regular. kapilitan sa anak mo ta priority. Sa dino ti papanam, Sandra. Ada ilakad ko iti BIR, nana. Naladaw kan samot. Itay pa'y alas 7 ang nagpasentro ni Anton. Ang mga no atidugan ti pila. Ay nawaw, adu ti pamuspusan, nana. Anya, Adu ti amok a pamuspusan. Iso nga okay laeng numaladawak nga agpila. anya pamuspusan mo ti bagbagam. Basta pamuspusan, anana. O sige, agpatuloy akon. Ituloy tayo ti agsarita no sa anak abisi. Ada akon, tatang. Ay nawaw, nagbiit ka man anak ka. Nalpasan, tay ko na mga ilakad mo ijay BIR. Nalpasan, tatang. Nabayadak matlangan dagiti rumbang abayadak para iti sari-sari store ko. Siyempre, inusar ko manan ti pinagbabawal na tiknik ako nada. Anya, Di yun sa lodsudan no anya, tatang. intun kwan, si kantumanan ti pagsasaritaan na iti marites dito'y lugar tayaw. Okay lang. Di uray siyak ti topic da. Awan bibiyang ko. Tinapatag sa anak ang mabannog nga agpila. Saan anasaya at ti kasta, anak? Rumbang lang nga agbalin ka apatas iti amin na banag. Ay nawaw, saanan nga uso ti kasta ita apanawen, tatang. At to yung timpagatang mo akarne. Carmen, bakit? Apay nga itala ang anagawid ka lang kay. Ni Sandra anala daw ang nagpila ijay BIR. Nasapa anagawid. Wala tayo so ti priority da iti BIR. Anya? Masikog mo't gaya man na dya, Sandra. Anya? Masikog ni Sandra? Iso mo't ti kunana. Kasano kumaama pa sa amak dayta? Iso nga rod ti kunana. Kita am ti pamagina bakit? Limok mag.
Ay nalakay, awan asawa na dayjay. Awan matla ang nobyo na. Kasano ko mga agsikog. Layta, ti di tayam mo. Basta ti kunanak at masikog. Isa priority line tinagpilaan na. Agpila akong dito'y malikudan yo, Nana Budang. Ang mga noad na maibagadag itipad at tayo a customer iti dayto a restaurant. No makita da ang nagpila ka iti priority lane, Sandra. Ay nawaw, kitaan yung matngamin tilangak, Nana. Kasla masikugak, saan ka day? Ay unay kan, usarampay mo't ta kinalukmag mo. Diyak mat kaya tagpila iti manunga oras, Nana. Nang runa kat adu ti customer ita. Kasano no maamuan da asaan ka amasikog. Siyak ti makam mo iti dayta, Nana. Maki-cooperate kay laang ka day. Ay, ibirbirok mo ti pakaisak makam mo. Ay saan, Nana? Ibirbirok ko ti panglakaak. Tapno sa anak amabannog nga agpila. Pudno ka day ti mangmangag ko asayang gusang, Sandra, anak kaw. Anya sayang gusang day tatatang. Masikog ka kanaw. Katawan mo't asawa wa nunubyom. Anya? Agpudno ka man kanyak. Pudno ka day ang masikog ka. Saan Sana sakti ulbunam. Saan talaga, tatang? Ibagam ti pudno wano. Ni tatang mat. Kun kunaklang mat day jay Pangaasim, Sandra. Sana sakti ibabain mo. Unay kayo mateng tatang. Patpatyan nyo matimang mangagyo. Wan ata si kakanumot amis mo tinangimbaga amasikog ka. Pangipa namin ti kamuting insupot mo. Bakit? Itad ko kan Nana Budang lakay. No kasta, mapan mo sarong kara ni Nana. Wan, mano alawas mat ngamin asaan ngim imay dito'y balay. Amangan dumakumikom mo. Kasta mo lang ti ko na. Si kangay, adda ka dilakad mo ita. Agpasintro ak bakit? Gumatangak iti abono para itinateng amulata. No kasta nga rod, mairikap pa'y ati istor. Agawid akmat kit di adagos Irikap mo pa'y nga rod sakbay apumanaw ka, tapno makasagana akmat. Kamuti kan saba para kada kayo, Nana Budang. Ay, agyaban aklaunay nakaw. Kumusta kayo mo't Nana? Okay laang mo't. Pasensya kan Adu nga minti pa ka kumikumak. Iso nga awanan ti oras kung agpasyar iti ayan yaw. Okay lang, Nana. Maawatan kayo. Ay, ungayam. Pudno ka di, Nana? Tiyan niya. Pudno ka di amasikog ni Sandra. Ay, kwa. Iso ka nung amin timbaga na kinilakay ko. Isumit lang ang tiagwarwaras asayang gusang dito'y lugar tayo. Kaya't ko lang nga i-confirm no pudno. Kira pudno na, saan apudno amasikog ni Sandra? Peke ti panagsikog nga ibagbagana. Us-usaran na lang ti kinalukmag na tapno saan amabannog nga agpila. Anya? Panagkunak, talaga ang masikog ni Sandra. Bakit? Saan ka numit? Isumat ti pagsasaritaan na iti kalugaran tayo. Masikog, kat awan asawa mo nun nobyo na, kunadan to pa. Ni Nana Budang amis mo tinangibaga saan ang masikog ni Sandra. Nalukmag laang ngamin. Us-usarin na ti kinalukmag na tapno saan ang mabannog nga agpila. Ay, na yan, ti kasta diskarte na. Anya ngay nga rod. Kanukit kita ang piman kasla masikog at talaga. Bagi na matlaang ti ibabain na iti kasta nga aramiden na. Kita makat patyan na iti chismosa ti sayang gusang nga isukat masikog. Parikot na matanday taan lakay. Iso amis mo tinangaramid iti parikot na. May stress aklauna yung tatang. Ay nawaw. Anya ko mati pa kay stress ham. Katkatawaan nak dagiti kalugaran tayo. Itaan niya kano agapaw. No sa dino kano tinangalak iti sikog ko. Basol mo mutlaang Saan ka da si ka tinagpamarang amasikaw?
Tapno umuna ka iti pila iti BIR, agraman ka na iti fast food restaurant papanam. Saan mo tapod no dayjay, tatang? Amumutan ti ugali na iti kalugaran. Doan niya ti mangagda, patsenda adagos, nang runa no kakasta nga isyaw. Uray saan apudnaw, nalaka patsenda. Anya nga tanwag demanda ak, tatang. Lumapan ka iti barangay hall. Sigurado nga ungtan na ka ni kapitan. Si kantumat nga men, linuloko ti aramid mau. Anya ti rumbang aramidak na nabudang. Siyak matan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ipilit da masikugak ka no. tay pagarup da apud no amasikog ka. Saan matapod no dayjay, nana? Saan ngamin anasaya at ikasjay ngay naramit mo? Ibagam amasikog ka, tapno laeng umuna ka iti pila. Anya ngay ita. Tulungan na kumanana. Anya kumangay ti maitulong kuken ka. Kasarita ma, dagiti gagayim mo, nana. Ibaga masaan na pudno ang masikugak. Sige, kasta ti aramidag. Ngamjak maipasigurado a 100%. Tasaan mo't nga amin akalugaran tayo kat close friend ko. Okay lang, nana. Pangaasim di mon ulitan ti kasjengin aramid mo. Si kamo laeng ti maisagmak iti kastangar aramidem. Sa dino ti nagkapamanakaw. Iti ayan ni nana budang, tatang. Adalang impapakaasik kan kuana. Mabainak nga minan. Tagdindinamagmatan dito'y lugar tayo ang masikugak. Ag-post pa yan iti Facebook dagiti daduma. Anya nga iti imbagan ni Budang. Tulungan na kano, ngamsaan nga 100%. Tasaan nga amin nakalugaran tayo kat close na. Pagyamanam lata at aday tulong na ken ka. Wala, tatang. Mala, sumrek ka nga rudan. Kasi kati mangibantay iti istormaw. Mapan ko pa'y iwayway tinuangkaw. Naimbag man, tadi mo manen impilit a priority ka, Sandra. Saan, nana? Kasta aramidem no anya ti may parbeng. Di mo ibaga amasikog ka, no saan mo gayam. Ngamin, patyan adagos day tadagiti chismusa. Wan nga rod, nana. Kamalik dayjay. Ala, panawan ka nga rod dito, ta iti priority lane ti pagpilaak. Ano sam ti agpila iti regular lane, ta isumat ti may parbang. Agbalin ka apatas, nako. Wan, nana. Kasta ti aramidag. Nakamiris akon. Diyakon agaramid iti kas iti inaramid ko iti. Tao manay gaya mapakay babay nak. Naranaak ni Sandra ijay paradaan itay lakay. Okay. Nagpila mo ten iti rumbang apagpilaan nang. Nasaya at mat nga rod na nakamirisan. Wan nga rod lakay. Kunak no makisingit manin itay. Ngam di na mat inaramid. Napabainan siguro iti napasama kidi. No, apay ngamin nga ibaga na amasikog na oras saan mo't. Nako nampay lakay. Ang tinapatag ita, naamiris na dagiti bidot na. Tatang, ada akon. Mabalin ka dialog tanyo diri daw. Mabitlaeng, anak ko. Pumayay. Pitala narabyan ka Lay, nabasbasa ka pa Wan nga rod, tatang. Napigsa nga mintitudo na itay. Saan ka naglugan na dagaws? Nagurayak iti mano nga oras, tatang. Nagpila ak nga min iti rumba nga pagpilaak. Saan akong asumingit iti sango. Tama nga no adda may bagatag iti tao. Nasaya at matlukas na tinaramid mo, anak ka. Dahil ti may parbang. Wan, tatang. Liklik akong ti agaramid iti kalukwan. Tapno saan nga isupay apakay babay na. Wala. Si Mardengan nagiti kalugaran tayo amang marmarites amasikog ka.
kat ita, aramido mo ti maiparbang, tapno saanan na maulit pa tinapasamakan ka. Ay, nawaw! Aramidam no anya ti maiparbang. Di ka agibalikas iti inuulbod, tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nagmayat at talaga jay kape alakok lakay. Un nga raw bagay. Awan pa'y ti makabulan. Manipod iso ti kinapita. Makita ti epekto na iti bagay. Ay, wan lakay. Kitaan na. Sigod a bloated ti tiyan ko. Nga manipod nagkape ta iti lakok a kape. Binmasit ti tiyan ko. Uray siya nga raw bagay. Mayat at talaga. Mayat nga inaldawan ti panagkape iti lakom. Kanigiddan mo ten ti panagjogging iti bigat. Gusto ka lakay. Nga malaksid iti panagkape kan panagjogging iti bigat. Kang runaan launa iti panagdiet. Ay, awan serbi ti panagkape iti kape apagpakutong nukaan kamatlakaan. Iso amasapul ti panagdiet lakay. Ken likli kan dagiti makan a rich in carbohydrates. Nay, nakarubuat ka bakit papanam ngay. Mapanak man ijay ayan ni Mara lakay. Taapay. Inakban sa ludsudan, no addapay jay ibagbagada alako na kape. Kape? Wud lakay, adumatan tinakapadas kat itilako na. No bloated kano akanayon ti tiyan, mayat kano day jay nga inumam. Makatulong amang pabasit iti dakkel a buksit. Ay, kastaya. Ay, alaman nga rod bakit? Pinkaman nga rod gumatang. Barang makatulong ka data amang pabasit iti bloated at yanta. Wan lakay, barang saan pa'y anaibos tila ko na. Ay, naimbaglaangan, tadapay ti doa box anabati nana. Ay, kastaya, Mara, ay gatanga kun aday tadwa abaks. Ay, katwan anana, nagbiit ngamin amaibos tilakok akape. Ado ngamin tinakapadas, kat kayat damat. Ay, kasta ka day, tapadasan mi man magkin nila kay ikaw. Ay, wan anana, ngam ti maibagaklaang, malaksid iti panagkape iti lakok akape. Igiddan tayo latta ti panag-exercise tunggal bigat. Kan kang runaan na, ti healthy diet. Liklikan tayo kumadagiti makan a rich in carbohydrates. Ay, katwan na balasang ko. No maaramid tayo dayta, for sure, makita adagos ti epekto daytoy lakok a kape. Anya nga day tayo matyo, nana. Ay kwa, kapiday to'y sureng. Napan ko man ginatang ijay ayan ni Mara. Kape? Anya nga'y aklase a kape day ta, nana. Kape a makatulong tapno bumasit ti bloated at yan. Mayat kit di kumamot kan ka Ha? Iso na laang tanaibos mo't tentistak na. Barang addan tumanen tapno makagatang kamot kan kwa na. Kasta ka di, nana? Mayat daytoy, kita man ni Mara. Sigod a bloated ti tiyan na. Nga manipod nagkape iti kastoy a kapay. Medyo bimasit mo ti tiyan na. Uray nila kay na. Sigod a butsyog. Ngam saan mo't itan. Mayat sa ngagpaiso, nana. Mayat a talaga. Iso ano makitam ni Mara. Agpa-reserve kakit din iti kapikon kwa na.
Tapno saan ka maibusan? Nay, sumiksiksi ka mga paison ko, Mare. Ha? Ay, wala ko, Mare. Iso ano kayat mo mati sumeksi akas kanyak, gumatang ka itilakok akape. Apay, adan, Mare. Kunakman no ko na ni Nana isang anay bustistak mo. Naibos nga rod, Mare. Ngam di ka madanagan, taadda sumangpet inton Friday. Ado day jay. Oh, mano abaks ti alaam. May sa dosena ti karga na di may sa abaks. Manungay, Mare, ti may sabaks. 350 at ti may sa abaks, Mare. Nay, nagngina magayam, Mare. Si kakit dimat. Awan tinangina no kayat mo ti agpaseksi kunak lang rudan. Masiguradok ang makatulong dayjay. Tapno bumasit day tabloted at tiyan mo, Mare. Sigurado ka ka day, Mare? Ay nawaw. Kasla saan ka pala ang amamati iti bagbagak mo't. Kitaan nak ngamin Dakkel tinagbaliwan ti bagik. Kan saan lang asyak. Uray nila kay ko. Anyat serbit nga ag sales tok ngay, no awan epekto na iti mismo abagi. Si kamot. Alaman nga rod, Mare. Ireserbanak iti 2 box. Bali 700 anya. Un, Mare. Sige, awagan ka inton Sabado. Apaman asumangpet. Gusto no nang i-reserve ni Suring iti kapay. Tapno makatulong matkan kwa na. Un alakay, ni Mari Suring laang tasigod maten anak utong nila kay na. Kay manungay abaks ti in-reserve na. 2 box lakay. Ay, agasam man. Gulpi Ay katuan tapno bumayag. Sa bagay matkit di Awagak to inton Sabado, apaman asumangpet. Tapno marugyan na maten ti agkape, tilakok akape. Hello, Mare. Yes, kumare. Amangan no saan ka, busy? Umay ka dito'y balay, tasimang putan da ito'y lakok akape. Umay mun alaan da ito'y 2 box nga impa-reserve mo. Ay, at dagaya man, Mare. Alawan, umayak inton madamdamalaang. Inton malpas pangal daw. O sige, Mare, urayan ka dito'y balay. Da ito'y lakok akape, Mare. Manipod rinugyan mikin nila kay ko tinagkape. Makalawas laang tinapalabas. Nakita min ti resulta na. Kasta ka di, Mare? Iso na laang, tamalaksid iti panagkape. Masapul mo matlaang nga igidlan ti panag-exercise iti every morning. Ha? Kun saan laday ka? Importante launay ti healthy diet. Anya? Agkape ka. Ken liklikam amangan kadagiti nagtataba amakan. Liklikam ti makan anababak nang iti carbohydrates. Ken less karne numabalbalin, Mare. Ha? Uri kitaam, bumasit day tabloted at tiyan mo, Mare. Sapay la kumatakas ta, Mare. Mala, bayada kon da ito'y kape, Mare. Tagaawid akon. Inakman agkape. Dahil tayo kape nga ibagbagam alako ni Mara. Bakit? Winlakay, nangina nga rod da ito'y may sa box. Apay, manuti pa nangila ko na 350 da ito'y may sa. Dua tinalak. Iso 700 da ito'y dua. In cash ko pa'y kankwana. Takas ka no nga alalaan na iti supplier na. Kasta ay kit mayat Iso ti kapyam. Barang makatulong amang pabasit di bloated at yan mo. Win nga rod lakay. Barang man at dapay namnama ako mutunga man. Si kakit dimot bakit? At dalatamot Sapay la ko mga road borosyo. Oh, da kayo matgayam nana. Nagkapuan nyo nga Nagsapa kayo matan. Ay kwa, nagapuak ijay daya. Nasapa ak arimwar itay. Napanak man nagjogging. Anya? Ay, uray kastoy abo makatakaon. Kabaulak pa'y mo ti agjogging iti mano a kilometro. Ay, naimbag kayo pa'y nana. Tanaka-jogging kayo. No siya ngamin kajak kabaulan ti bumangon iti masapa. Anya? 8:00 no makariing akon. Ay, oo na yun.
Iruwam mo ang amin tibagim abumangon iti bigat. Iti kasta, agjaging ka, tapno daras nga umipikto ti kape alako ni Mara. Aywan na. Alaman, agalarmak man inton bigat. Barang masapa ak abumangon, nana. Nay, karni man ang tayo luto masidaan bakit? Anya pa'y ngay no saan akar nila kay. Una yan, Suring. Idi Lunes, karni asinigang tiin lutong. Idi Martes, karni mat nga adobo, anakatabtababay. Sa ita, karni manan, kukod manan. Anya kay nga rod, kat isumat tinaimas lakay. No di mo kayat da ito'y karne, mabalin mo matimang luto iti natang. Anya? Sus, kat kunak man no imbaga ni Maraken ka, aliklikam ti agsida iti natataba. Aha, nagadula kang ako. Liklikan awanan ti may gatang, kasjay lang day talakay. Ay salbag, kasano ka nga rod ako mutong, no kasta ka mo. Ay basta, agsidaak iti karne ita. Inaktulangan agjaging inton bigat. Kisti saba, altit mo day jay babay. Nay, apay ngay nga agong unget ka, Suring. Olbot day jay Amara. Ay, naalak lang iti kinalaing na nga ag-sales stock. Anya, Agasa man. Nakunana pa'y ngawan makalawas, makitan ti epekto na ti kapi ala ko na. Ngamnay, naibos kumatlangan ti 2 box aginatang kukankwana ngam awan mo nagbaliwan ti bagik. Salbaki di. si kakit di mo't, Suring. Amangan mo't ngamin no nang namnama kalaang iti kape. Imbaga na mo't kun ka, nga igiddan mo ti ag-exercise iti binigat. Saan aya? Nana, nag-exercise ak itay bigat. Itay bigat lang. Ay nawaw, kasano nga umipikto nga main. Manipod inrugim tinagkapi iti lako na akape. Namnaminsan kalaang anapan nagjageng. Ay una yan. Ay basta, ulbud mo day dya babay. Namok la kumakastoy lang. Jak la kuman gimatang iti kape. Sayang lang di 700 a kwartak. Useless. Ay na. Unayin day dya Suring. Kasta unay arurun na ka ni Mara. Gapo iti kape alako na. Huwag nga rod lakay. Kasta unay apungtot na. Idinto ta nagrawot mo't amangan. Katwain, tunggal masabat ko dita kalsada. Karnay ang nakatabtaba ti imat na. Ay, una yan aya. Pabasulan na pa'y dyan naglako iti kape. Gaputaawan ka no ipikto na iti bagina. Nagrawat amangan. Sakat saan pa nga exercise ti salbag. Naku na nag-exercise ka no idi na minsan nga aldaw. Na minsan laang. Kanayunan na ngamin Sana kasjay. Sana pabasulan ni Mara. Ay, unayin aya. Ay, makapailik day jay babae. Kasta aya nana. Ay naawan matla ti kaamu-amu kakasta unay gayam tirurod na kanyak. Wan, naku na asayang lakano ti 700 nga imbayad na kun ka. Anya? Naalam lakano iti sales stock mo. So agim matang, ngumawan mo't epekto na iti bagina. Ad-ad damot alimok mag. Anya? Ay una yan nga nana. Basol na mo't lang ka di. Kasano ngamin ako mutaw, kat nagrawat mo't amangan, kanayon akarni ti sidaan na. Anya? Kanayon pa'y amapan gumatang iti soft drinks ijay ayan ni Mileng. Papanan nangay no saan alumok mag. Ay, salbag a babae. Alangan kit di mo't amangan-amangan. Sakit mang namnamalatan iti kape alakok amang pakutong kankwana. Ay, makapakudkud iti ulo day di a babae. Malabay amon. Ngam no masabat mo kat pagsasawan na ka, kasaritam. Ibagam ken kwa na asaan akaan. Ken mang namnamalatan iti kape amang pakutong ken kwa na. Ket kasaritam iti nasaya at bakit? Hay,
Awanlat ka amu-amuk akas di gayam tinapan ni imbagbagay ti kaaruba. Unay matan ni Suring. Mangnamnama matlat tangamin iti kape aginatang na kanyak. Hish! Ha? Uray pa'y mano abakses ti maibus na no di na matulungan ti bagina. Awan at talaga ti mapasamak. Ipakaawat mo kan kuana, bakit? Saan anasaya ti kasjeng aramidan na? Ibaga na, asaan nga effective ti lakom akapay. Kat amin tayo mat nga gusosar, kat makita mat ti epekto na. Isunsa lang ti gimatang iti kapay ken ka, nga ad-ad damat lata alumuklukmag. Kasano nga min asaan alumukmag, kat dagijay kunak aliklikan na, kat isulat namat ti kankanan na. Kanayon pa'y nga uminom iti soft drinks. Anya? Ay, sadak pabasulin nga awan serbi ti lakok akape. Ay, nawaw. Nasaya at pattanag granata. Sika kundila ko iti saan nga effective akape. Anay ko. Awanan ti adupay asao-sao. Tumpang kaltan, salbag ka. Apay at tinumpanak madlatan. Maminsan pa'y, Adugayam ti ibagbagam akontra kanya ka. Alaman, ibagam itangadaak. Kwa. Nagado amapan mo ibagbagay iti kaaruba? Kunam asaan nga epektibo ti lakok akape. Kunam pa'y nga awan serbi ti 700 nga imbayad mo kanya. Kan kunam, anaala ka laang iti sales stock ko. Ay, nawaw. Mari tarupam. Kasano nga min abumasit day tabloated at yan mo no nakarawrawat kamat amangan. Kanayon pa'y akarne ti sidaam. Kanayon ka pa'y nga uminom iti soft drinks. Sakit saan ka pa'y nga agik-exercise iti binigat. Papanan na nga'y no saan ka alumukmag. Samo pabasuling di ka pa'y ay unayin nga'y. Kwa. Oh, kitaan na kami. Amin kami nga agkap-kape iti lakok akape. Kat makita mo ti resulta na. Si kalaang ti saan apulos, gapo iti kinaarsab mo iti makan. Salbag ka. Aday ta. Tinungpa na kalakit nga rod ni kumarin. Lakay. Nagsakit ti pingping ko. Kahit, anya nga rod ita? Maganab mo Tatilang tumot nga min tinapan mo imbagbagay ti karuba. Indanon da kin ni Mari-Mara. Di tinungpa na kalakit nga rod. Agnakam ka nga minan. Saan mo nga iya sa iti panagkutong mo iti kape aginatang mo? Gusto mo't ni Mara, nga igiddan mo kumamot ti panag-exercise mo iti binikat. Kenliklikam dagiti nagtataba amakan. Nga may sumat ti kayat mo. Samo pabasulan ni kumarin. Makapungtot talaga mo't Lakay. Saan ka amarurud kin ni kumarin bakit? No di kat amirisem kit di anaimbag, asikati nagbidot. Ay, nawaw! Malaksid kadagiti agpakutong, exercise kan healthy diet ti kang runaan. Saan tay apabasulan dagiti aglaklako, tapno maliglikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Sak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agkapi ka pa ay Mari Lablay. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay Mari Cheryl. Nagbanglo ti kape ma. Ginatang ko iji sentro, Mare. Nabanglo talaga dayta. Tajay kanginginaan akapi dayta. Kunak tumat. Agpalastog manan. Anyati ko na, Mare. Ay,
ko ha. Awan mare. Awan ti kayat ko asawan. Kastoy ati kape mare. Mala, ibusam nga rudan, takargaan tamanan mare. Adu ti kapi iti termos me. Kas makita mat, dua ti termos me. Saanin mare? May sa tasa laang tagdardarasak matlaang. Mapan ko man sabtan ti kwartang impawit nila kay ko. Makitsindaak matlaangan, tanaibusan ti karga ti ref me. Ay, masapul nga rod ang makargaan man no naibusan mare. Siyak, sa anak pa'y ang makitsenda, tanapuno pa'y matiref me. Awanan ti pangikargaak itigatangak no bilang lang. Plastik ka talaga, kundi isang pa'y. Ay, nawaw. Kusilap ka mo't ako silap dita, bakit? Apay? Jak magustuhan ti ugali day dya alabli. Plastik launay, na para magpay. Kat no mayat ti isam yo iti tunggal may sa itay. Hindi nagtalikod ti may sa, kusilap kayo mo't na kusilap. Wana, taipanakal naman ang ti kwarta nga impawit nila kay na. Oray si kamit. Napunno ti ref me, kun kunam iti kumaring. Oray saan mo tapunno. Kapilitan si kakit di mo't lakay. Awan nagdumaan nyo iti kumaring. Ay nalakay, idi pa'y ang makadkadlawak. Talaga sa bali ti ugali day dya tao. Iso akong di isa makmatan na. Mukit, ado ti bagbaga day ta babae no nakatalikodak. Oray si kamit. Nagado ti bagbaga makontraken ko na no nakatalikod. Ti may bagak lang, kat awan nagdumaan nyo. Agpada kayo a plastik iti kumaring. Sa sino tinagapuam lablay anak ko? Iti ayan ni Cheryl tatang, napanak-naki kape. Ay nawaw, kunak man no kaguram day kumarim. Kagurak mat nga agpaiso tatang. Napanak laeng nagpasyar. Amang ano jak mapuutan kat di makilgaya man ti balayda. Impalastog kumitlaeng ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya? Kasta talaga tatang, masapul nga agpamarang tayo anasaya at kadakwada. Ay nawaw, may saka may ta plastik. Plastik lata, ano plastik? Anya ko may tatang. Kada kami adwa, saan laeng asyak ti plastik? Agpada kami laeng, iso akwits. Ay na, bakbakitan kanyam kasta akit din ti kapanunutam. Made ti kasta anak ko. Umayak man, Auntie Paula. Anya ti umay mo gatangan, lablay kanakan. Bangus ko man, no adapay, Auntie. Adapay, talaga nga agpada kayo nga agkumari Ni, apay mo't anak ko nayo day ta, Auntie. May ni Cheryl itay. Gimatang iti bangos, taiso kanumot ti paborito na. Ay nawaw, kunak man no kunana anapun no ti refda. Anya? Talaga aday ta ako marit. Inuulbod na ramid na. Napunno ti refda. Ngum umay gumatang dito'y Teresena. Apay mo't akasta ka iti kumarim kanakan. When ata plastik day di atao ante. Di yumadlaw aya. Kasanumot anay bagam a plastik ti kumarim. Ay, basta. Mariknak a plastik. Ditan pagsalitaan ti may papan iti day tabanag anti. Ay, karni ti manuklaang ang tigatang. Manok ti ginatang ko tatang. Naibus ti bangus alako ni Auntie Paula. Kat no kapurpurches na laeng itay alas 12. Awan nga rudin tatang, naibusan. Sapay kayat kaw tagsiday ti sinigang abangaws. Anusan tayo pa'y lang ang ti manok. Tinapatagkat adda ti sidaan tayo. Sa bagay Anya tiluto akayat yo. Adobo wano tinola. Tinulalatan atap no ada sabaw na. Ano sanyo nga rod ti aguray tagluto akon. No mabisin kayo, agmerinda kayo pa'y laang dita. Adamot na bati abibing ka dita. Adda kanila ko magatas manang Paula. Anya agatas ti kayat mau ading kao. Tay isigun agat gatangag 120 ti may sa apak. 300 grams dayjay.
Mangted ka nga raw, iti may saapak. Ay adaman sa ludsudag, ading kaw. Anya day tama nang. Adda ka di tinagapaan da ka anakan Lablay, kan Cheryl ako marina. Awan matamo ka nagapaan da. Oray siya, mas daawak takilaat mat akagura na titunggal may sa. Mayat ti isim da, no kasta ngagsapsabat da. Ngam no nakatalikod ti may sa, ay nagadon asauda. No kasta, agplin-plin na stiklangan dagijay. Ay, jak manamaw ka nagidya adwa manang Paula. Babakit dan, isa makamuda mo ah. Anya dyan chat mo kanyak, Mari Lovely? Kasangay ko ita, ngam inton Sabado ti selebrasyon, Mare. Invited ka. Anya nga iti saganang, Mare. Ay, adwa, Mare. Salad, pansit, spaghetti, kan adalachon. Dakkel mo't nga minti impaw it nila kay ko akwarta, Mare. Iso abong ka ti kasangay ko. Ay, kat mayat, Mare. Umay kanto, Mare, Umay kayo kin nila kay mo. Ay, makitan to awan ti pa ka kumikuman, may Mare. Sige, ichat naktulat tano ka sa no, Mare. Ay, uwin, Mare. No awan aramidan may, umay kamin to. Ngam no saan kami ang makaumay, amo mo no apay. Nasa isaya at matlaang ano umay kayo. Itikas na, naragrag sa. Sige, kita ka to, Mare. Andati ko nang bakit? Inimbitar na ka ni Kumarim Lovely? Wen, kasangay na ita, kat inton umay asabado ka no ti selebrasyon. Ay kat mapan ka inimbitaran na ka? Sa anak ngagbibisin na niya. Saan mo't adakas ti makipangan? Nulakit di inayabanda ka? No mapanak jay, sigurado nga agpasikat tumananday jay. Day tangamin ka, negatibo ti kapanunutam. Pudnumat, nalaing agpalastog day jay babae. Agul uli makaklaang. Kasta nga rob, ti kayat mo. Ti agpamarang kayo anasaya at tilinangan nyo. Ngam nung nakatalikod ti maysa, nagadaw ti sauyaw. No kabailan na ti makiplin na stikan kanyak. Kabailak mat Isula nga ya. Oho, quits ako na manan. Hoy, jak amok ka na kayo ngagkumari. Kat naawan mo't amok ang nagapaan nyo. Nakita ka naggapu ka man ni ti Ayanda Cheryl. Anya tinaramid mo ijay Lovely. Imbagaklaan nga inton Sabado ti selebrasyon ti kasangay ko, tatang. Bareng saan nga umay dayjay. Ay nawaw. Inimbitaram. Sa ita, di mo gayam kayat nga umay. Impakaamuklaan nga adda selebrasyon. Ngamjak kayat nga umay dayjay a babae. Sa anak akong portable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw. Nalabos ka mo. Ten anak ka. Ibagbagaklaan ti pudno a marikrik naktatang. Nadaman parikot mo iti may sa atao. Ibagamkin ko na tapno muna. Pagsaritaan nyo no kasapulan. Tati parikaut. Masulbar na ita itinasaya at asaritaan. Ay natatang nalakat ti agsaong narigat ti mga ramid. Narigrigat mo't lang at agpamarang. Agpamarang kayo anasaya at kayo. Ngam, at dagayam limod agurayo iti tunggal maysa. Ay, narigat na ita. Basta, sapay la kumata saan nga umatendar day a babae iti kasangay ko. Ang mga nudyak ma-enjoy. Awan pa'y mo't da Cheryl. Kunak man no inimbitaram ida, Lovely kaanakan. Nasaysaya at matlaang no di da umay anti. Ay nawaw, inimbitaram. Ngam di mo matgayam kayat nga umatendar. Inimbitarak laang tapno awan ti makuna na anti. Nay, aguray ka. Ni Cheryl mo ta sumungad. Ay nawaw, isungag pa iso anti. Anya ter aramidan day taatao dito'y balay. Nay, agturungan dito'y alanta kaanakan. Ay, makapaasar mo't day taatao. Dadaulan naman ang talda ko. Ay nawaw. Happy birthday, Mare. Agsingsingpet kan, tabakit kan.
Anya ti kunam, kumare. Ay, happy birthday, kunak, mare. More blessings to come. Sa bali tinangag ko itay. Si kakit di ba't, mare? Awan tidakas nga insawang ko. Oh, inyalaan ka iti Diyos mo. Agmerienda ka pa, Cheryl. Ay, agyaman aklaunay, Auntie Paula. Awan anyaman na. Sige, auntie, panawan kayo pa ya. At dala ang asikaswak. Nalpas matan ti luto ka na kan. Saan amakan ti asikaswak, auntie? Da kayo pa'y laang ti makaam mo iti kumare. Okay kayo kadila ang itigayam mo, Cheryl, nakong. Iwan mo't, ante. Apay ana sa lodsod yo. Wan ko na, nga madlaw ko asaan kay nga okay. Ha? Kasanumot nga men, agpada kayo a plastic. Saan mo't, ante? Da kayo kit di mo't. Ay na, oray ilibak mo. Madlaw kumot. No agsabat kayo di tadalan, maya ti isam yo iti tunggal maysa. Ngam no nakatalikod ti maysa, nagadua sa uyo. Kastamot laang nilabli ka. No kasta. Saan kayo mo't akasta sigod? Awan mo't laang ti amok ang nagapaan nyo. Diyak laang maawatan, no apay ang masapon nga agbalin kayo a plastik iti tunggal maysa. No adaman ti diyo nagkinaawatan adimi amaw. Pagsaritaan nyo kit di kumaan na sayaat. Ay nawaw, apay may kapinanawam ti kumarem. Imbis ko mga asikaswam. No apay nga imay pa'y laang ngamin Ay unay kan anak kaw. Marurudak lang unay kan kwa na tatang. Panunuta masikatin ang imbitar ken kwa na. Numakan at talaga ti saritaan, alis to day tao. No kastamot lagayam, liklikam lang ti kumarem. Likag pamarang nga okay kayaw no saan mo't gaya. Alawanan tatang, basol kon. Kumusta nga iti kasangay ti kumarem? Bakit? Natama anak nga ro, itimbaga ni Auntie Paula itay lakay. Anyat imbaga nakin kaya? Ammo na mo't, a plastic kami ka ni Mari Lable. Madlaw mo't ngamin. Okay, anya nga itimbaga nakin ka? No adda ka no di mi nagkinaawatan. Pagsaritaan mi kanwa na sayaat. Tanarigat no agbalin kami a plastic iti tunggal maysa. Husto ba tinaibaga ni Auntie Paula? Kasano ko mapagsaritaan mi? Katsan mo't nga open ni Mari Lable. Agul ulimak mo't laang. Kasla saan mo't nga interesado? No agul ulimag ti kumarem. Mabalin mo't asikat ti makisarita ken kwa na. Agbalin kayo nga open iti tunggal maysa. Narigat ti agpamarang bakit. No sakti sika, kasaritam di kumarem. Ornosen nyo ti parikot iti nagbaatan nyo. Kumusta kan, Mari Lable? Nasayaan mo't, anya ti gagaram. Imayak, ta kayat ka makasarita, Mare. May papanitian niya. Pasensya kan nagbalinak a plastikan ka. Husto ni Auntie Paula. No adda ti dita nagkinaawatan. Nasaysayat no pagsaritaan ta. Madlaw na kano ngamin asan ta nga okay. Isuakas ta tibilin na kanyak edi kasangay mo. Ha? Amo ka madlaw mo. Ngabdi mo matlaang may bagay ti personal kanyak. Pasensya ka na talaga No daddo ma. Madi ngamin tirik na. No kasta nga adda ibagbagam takas lagpaspasikat ka. Kinapudno na, nadlaw kumatlaang a plastikan naklaang. Pasensya kan Tauray siyak nagbalinak mo't a plastikan ka. Nagpamarangak nasaya at no nakasango ka. No kasta nga rod. Okay tamanan, Mare. Awanan ti sakit tinakam mo kanya. Awanan. Kit inton sumaruno, no adda madlaw ko, idiritsok nga ibagakan ka, tapno amom. Ken, tapno masulbar adagos ti parikot. Uray siyak mat, Mare. No adda may baga madyak magustuhan, idiritsok tumat kan ka, tapno amom. Agyaman naklaunay ititulong mo, Auntie Paula. Ha,
amok akinasaritam ni Kumarek, anti. Dayjay kad eh. Ay, wanak kong. Imbagak laang kan kwa na tinadlaw ko. May ijay balay idikalman, anti. Nagsarita kami. No kasta, nasaya at kayo manan. Wen, anti. Napakawan min ti tunggal maysa. Kat gapuday takada kayo. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta. Inton subaruno, no adati na isawang timay sa adiyo na gustuan, idiritso yung nga ibaga kadakwada. Tapno masulbar ad agos ti parikot. Husto kayo, anti. Narigat nga agpayso no agbalin kami a plastik iti tunggal maysa. Amangan no ti simple nga isyo kat dumakkel pa'y. Ay, nawaw! No adda di mo nagustuhan iti padam a tao, wenno adda pagsaksakitan tinakam mo, idiritso nga ibagakin kwa na. Tapno ti simple nga isyo kat saanan a dumakkel pa'y. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.